Esomero lo Kapujan Community Secondary School koja o districta lo Katakwi. Nyesi obu isialamik ikeshishakaka Esisianakinak kanu aketa swam na jokan. Joseph Asimon nyesi era atupiton Apollo Kiton Esomero lo. Tubiti show idwe na idumuto riare Division 1. Jalo apoto diakata Division 1. Soti dwe kera YouTube adoketait na Division 1 to Division 4. Ema meko keni biroro. Ano angun era eni bore eni nyogo kilolo bosa inumunume karulo. Last year 2022 da inumunumtiso. Etakite Asimo ebe ainyam kosomero. Aina kinana ishaka Esisianakinak nyesi obu ijeki kesi inumunumete etubekej. Imwalimu na kaisareke didope. Do anepa nenda edueda enakina shoman. Na apote pia kinata gogong. Ija stakeholders da ichelelo mtoski ngai gangte so kwa penata vice president na ena kesomeraga ngatane polo noi. Agiona neji nyama lwa nyameti candidate siluto mapakine so matarai ngito. Nitodi kito koto na swama go tenia kana kinadumu aina na kitaka. So ni dumure mwalima aina kinete. Yata kitinge sa gogong aswama go. Idueda ewa yukuba dume mwalimu aina na kinete. Ina kitekesida adumuna gogong eja sungunu da Trisha kwe Esisianakinak na amusugun ngesa abala ebe opotukesi isomata ka agogon kanu adumun aina na kineta kwa nat kanu. So I'm very proud and grateful that I've got an award. It is a sign of appreciation for the efforts we've been putting into helping our learners to excel. Now that I have got this award, it gives me more energy and zeal to work more harder. Era ingoni enono kosi na poto ajo tu ikaru wangono kau do iborne yata isoma angoni karu angoni academic na ari kora sani bonbe ina kiriso mwalimu idoe agogong era na sodite pogetelo tinoi ido akoraro na wadisano wota woro ni borene polo no na soditi ija ikini akukuranu tuneja Esisianakinak nara emametu wana lo mamuduche koto aitelekar ni jari borene swita abolobol katida ejai aino munumo kwa natkana Asimo ngese elepitaga ngata na abwa uno na Esomero ke mame self-fence ara kwa nangono jai soda tidwe kere peredatoma tisoda imario among the giant performers not only in our district konyo country kere so ara jojo taule jai kingangi na le pedora bunara yune Esomero lena kisoda bere fence tisoda kere luka kina tomani agente be jai dueto Esomero to mapak ikota kironenda beti akiror ajoper koto ma Esisian na obuo dum amakisi na kaisa unidiope ngisobu isialamik Esomero kano aina kinete na ejai ngesi abalada ebe igangakini kwa na ngesi ano agwalun iboro luebet ngesa to soma ko Esomero kuna beta ngalo sagwal ni requirements analo to Esomero Esisianakinak na Esomero no ano ngaraki na ngaina kini kapunulu kila bodole muda ya ite joko mwalimu nda Esisianakinak jojokan asile kana jao da kabudi na chamo taupakin ka Esomero ai tup na bala pugan anwashima na idoe bengara kita pugan ele mikapunu isa ngoni kopo ibado be USA konyi kapunu ikidioko Kanoka TV East France Sochen ko districta kalo Katakwi.